Paradise on the side, burning in your light. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, the California cold. You found the light in me that I couldn't find. So when I want you, baby, I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, ese amor, cuando no lo espero, entre mi corazón, me da miedo el... Ты не принятый звонка, и они уже не от меня. Ищи себе другую, я тебя уже давно не ревную и не помню всех твоих фраз. Огонек в душе моей пуш... Я люблю плохих, сука, got the fucking problem. Я люблю их ебать, это fucking problem. Я люблю плохих, сука, got плохих. В черных снах видела вещий знак. Я не думал. I wanna see ya, make you my cara mia, mia, mia. So if you want me, let me know before I lose control. I wanna see ya, make you my cara mia. Либо я дурак, либо жопа с двумя П пишется. Что он мне тут написал? Кто-нибудь переведите эту непереводимую игру слов, блядь. Redzi, kā uzrakāt citu, kas pilntā uzreiz liet aizgāja. Nu, izdevība var iet pelnīt atpūtā. Var iet beidzot strādā. Tu teici, ka tu pats to darīsi, beigās viss mēs izdarījām. Tev vajadzēja noslēgt divreiz. Jā. Nu, tev vakar teici, ka pats viss izdarīs, novāks viņu. Nu, zini, man bija vajadzīga tava palīdzība. Es viens netiku galā. O, Eri! Labi, Eri! Ļoti labi, Eri! Labāk nevarēja. Negaidīju, ka tik labi būs, Eri. Пузырь. Давай будем целоваться. Кира, кого-то это ебет? Что ты не хочешь? Я хочу тебя целовать. А мне и похуй. Ты не понимаешь? Ну, что я могу сделать, что я тебя люблю? Просто хочет уходить. Нос. Šiauliuose visų dėmesį kaustė ne veiksmas stadione, o už jo ribų. Kai šiauliai dramatiškai veržėsi į priekį mačo pabaigoje, kilo masinės muštynės tarp sirgalių. Mačą teko stabdyti, skelbiama, kad į konfliktą įsitraukė apie 20 žmonių. Tiksi paskutinės pridėto laiko minutės ir šeimininkų Šiaulių komanda veržėsi į priekį 1-0. Kaip Augustino Klimavičiaus perdavimo įvartį pelno Deividas Davidaitis. Iš karpų įvarčio kyla neramumai prie Dainavos aistruolių tribūnose. Čia yra nemalonus dalykai.
tankai išbėgo, atrodo, muštis. Mačą teisėjai priversti stabdyti, jei transliacijoje kilę neramumai neaiškiai matyti, štai kaip stadiono prieigose matyti, kaip kumščius į darbą paleidę abiejų komandų aistruoliai. Masinėse muštynėse dalyvavęs sirgaliai štai taip mėgina pasišalinti iš įvykio vietos su automobiliu, bet policijos pareigūnai greitai sulaiko konflikto dalyvius. Kaip praneša Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, muštynėse kilusiose Kviečių gatvėje esančio stadiono prieigose dalyvavo apie 20 asmenų. Į Respublikinę Šiaulių ligoninę dėl sumušimo atvežtas vyras po mediko apžiūros gydosi ambulatoriškai, kitų nukentėjusių asmenų sužalojimai tikslinami. Pakela galbūt į mūsų žiūrovų pusę iš Alytaus žiūrovai, tai o daugiau viskas liktai buvo gaisras nurimę ir žiūrovai įsiskirstė ir tam po to jau tada stadiono ribų įvyko pats konfliktas. Taip, tai jeigu žmonės nieko blogo nedaro, turbūt jie neturėtų bėgti nuo kažko, tai jie spruko per žolę ir buvo, kaip sakant, sulaikyti. Kai Lietuvos futbolo A lygos rungtynės po sustabdymo buvo pratęstos, komandos pelnyti įvarčių daugiau nespėjo. Šiauliai įveikė Alytaus Dainavos ekipą 1-0. Ты как будто манекен, в тебе нет души. Давай останемся никем, больше не пиши. И всю мою любовь в себе задуши. Ты как будто манекен, в тебе нет души. Jā, reka tie, kas negrib iegādāties šito mini John Cooper Works 18 gadu par 25,000 eiro, tad ir pieejams šitāds mini pēc izmēriem, pēc gabarītiem un daudz cilvēku pat nemaz neaišķir starpību, bet tas ir iepriekšējais kuzariņš, šitas jau ir nākamais kuzariņš, pirms jaunākas ir tēt iznāca. Tikai 12,000 puscen no tā, pateiks, ka no tikto kad ir 11. Un nobraucis arī 90,000, tāpēc šeit bija 90. Jā, 90 šuks, jā. Un šitam ir 90,000 automātiņš, nav tik rezens saloniņš kā tev, bet arī kaut kāds sportiskie beņķiši. Minis ar citu brīļu turāmēs. Man čekars viņu tirgot, es viņu biju iemetis tikai TikTokā, es neesmu viņu nekur citur ielicis, man vajadzētu arī kārbiņā ieliekat jūs, es to Pats neliksi? Nē. Nu, tad es te varu, kā saviem čomiem, parasti daru, es saku, nu tad atzīst savu mašīnu, sabildēšu, bet tas nav visiem cilvēkiem, tikai maniem tuvākiem draugiem, darbiniekiem tādiem. Es varu paņemt sabildēt, ielikt savā profiliņā, kārbā iekšā, un viņš parādīsies visos saitiņos, un palīdzēšu tev pārdot. Cik tu par to ņems? Nu, sauks labas pusdieniņas, nu ko, no pusdieniņa vienkārši jānamaksā būs par nodokli līdz 200% peļņas. Bet tā, ko es no teņiem paņemšu, parasti jau mēs apkārt palīdzam. Respektīvi, es paņemšu, bet man paliks parādā kādreiz kaut ko. Pomalowane oczy, które płaczą za dnia. To działa jak twój dotyk, jesteś taka jak ja. Pomalowane oczy, czasem widzę w nich strach. Choć wiem, że miałaś dosyć, już nie musisz się bać, już nie musisz się bać. Ё-моё, tas vaba ja valallinen saski alusaulu leks edukast ette vitjest lah. Ma ei tea, miks te kirjaniku teete seda. See kõlab nagu vaba kassa McDonaldsis. Aga te mäletate, mis juhtub, kui keegi karjub vaba kassa McDonaldsis? Terve järjekord jookseb sinna. Aga võib-olla Saskia ei taha. Võib-olla Saskia ei taha uue mehe. Praegu ta tahab oma elu nautida, natukene üksinda olla, mitte jälle uue mehe sokid põrandast korjada. Vaba ja vaalaline, vaba kassa. Kurb. Miks kurb? Ma ootan suvest, seal on mu sünnipäev. Kas lumes mängida ei ole just tore? No, mitte eriti. Merhaba, arabanızı çok beğendim. Ne iş yapıyorsunuz? Protestolog uzmanıyım. İsminiz neydi? Bilmiyorum. Peki, hiç boşluğunuz var mı? Yok. Hangi gündeyiz biz? Ramazan, bayram, kurban. En son hatırladığım buydu. Arife mi demeyiz? Peki, hiç mi boşluğunuz yok? Yok. Hiç mi? Adelante. Были
были украдены выборы в 2014 году и последующих годах. Послушайте, что говорит один из совладельцев IT-компании, которая занималась подсчетом голосов внутри Нового Единства и подсчетом голосов на выборах в парламент. Bija daudz dīvainības. Vienotība uzvedās, es teiktu, tā kā politiskie reketieri. Konkrēti, bez šitiem, bez lirikas. Jā. Bija 2014. gada Saeimas vēlēšanās, vēlēšana naktī pēkšņi man zvana Artis Kampars, naktī izsauc ārā un saka tā, izskatās, ka mūsu priekšsēdētāja Olīta Aboltiņa netiks ievēlēta. Un mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta. Un es tu saproti, ko tu prasi? Да, ребят, вы не ослушались. Это была попытка сфальсифицировать результаты выборов от партии «Новое единство», если, конечно, можно верить словам этого человека. Уж становится очень уж интересно. И президенту, которого избрал парламент, нужно в этом разбираться и разобраться, и, наконец-то, решить распустить этот парламент, так как есть опасения, что он избран нелегитимно. Есть такие опасения после таких заявлений? Конечно, есть такие опасения. Но самое интересное будет впереди, потому что министр юстиции, которая представляет Новое Единство, сразу же ответила, что это полнейший бред. Откуда она знает, что это полнейший бред, то, что случилось 10 лет назад? Как она может это судить, пока еще не проведена проверка? Снова пытается выйти сухими из воды. Но будем следить. Очень уж интересно, почему же так пытается утопить Новое Единство и кому. Главное, кому это выгодно. Или наконец-то все это лезет наружу и показывает, какая же эта политика и эта партия на самом деле есть. Nie mam już tchu, brakuje łez. Czekam, by w końcu życie zmieniło bieg. Nie mam już tchu, brakuje łez. Powiedz mi jeszcze, ile człowiek może znieść. Może to on chce nam coś dać przez to, co dzieje się. Za cały babski świat, za każdą z naszych bab, za każdą, co nas zna i my do dna.